Mbiamano sana umwanchu mulia witaseni kia Ndizi TV ni wacharagire Chinsa, Isano na Ibere chiabono mugasom asengo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngumanye nare yaberekago kolekana korua chingongo chonsi inyechese na chire chitariki emerongo evere omutinyo gatatu mwakwega ubekiri bubere emerongo evere na isato chingaki rirelituko linene lyobomo bwa azimio la umoja ase okorobekana ase chinsemo chia Kenya. Walibagusira obomo bwa azimio la umoja ime kaunti ya Kisii ningobeso kiribene na boigo komomochia omuraibense Dr. William Ruto kubwatkana nogo kunga kubugima ase abakenya abange bagendete guchandika na boigo ime kaunti ya Nyamira nigo balibagusira obomo bwa azimio la umoja barure amaganio wechia ase serikali ya Kenya kwanza asebaganitie amaoncherelio ogokolekana me county ya Nairobi ya sensemeri ya CBD nigo egati yabale korobekana babere bakobekwa byara kubwatkana no korobekana sechinga kitoroche abanyanyimbo bagendete gutinyia obolendi ase chinsemecho nabega sensemeri ya KICC nigo egati yabarayi bakobekwa byara kati yabo omubunge Ogunja Opio Wendanyi na boigo omuseneta Okilifi Stewart Mazayo mwancho muri karansa oike elinde ngomanye asenchira eyobwenye asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetra Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube na bagotonyora gwetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetra www.ndizitv.or.ke Eritrea Fridah Kerubo na Chinsa chibero kerelio nigo tokubwatenere Joshua Auta tobasa gusika tobasa konyegera ngwire nanda segekeke Kerubosio elinde ngomanye amange Ingo chaka kigima umwanchi umurigereria ni gongo kumanyibuna abakenya bo bagerete korobekana ase chinsemo ime ya Kenya ase county ya Kisii bali bagusira obomo bwa azimio la umoja nigo beso kiribene na boigo komomochia omuraibense Dr. William Ruto kubwatikana nechira abetega kulia chinga giche campaign echio goika bonoiga ataraba kagoikirania kulinde nigo bamuganire gutwara engwana yo koigwana na Raila Odinga ase okorongiania amangana Mizazi mingi za nini kama zile zenye uliweka 100 days hakuna kitu kimefanya. 100 days imepita unga bado iko juu lakini utalima damu mahali fulani utatengeneza damu mahali fulani utafanya hii wanarudi sisi tuipigia Raila kura ukafanya propaganda nyingine hapo. Tafuta Raila ongea na yeye muelewane kama si hivyo sisi mwenyewe sikutambui kama rais wangu. Mimi natambua Raila Amolo Odinga tu mimi hata bibi huwezi forsiwa uchukue mwanamke wa wenyewe kama utaki. Bibi unatafuta yule bibi mwenye anakufurahisha. Mimi nilipigia Raila kura najua chief ya mimi napenda Raila na nilimchagua kama rais wangu na hata saa hii mimi najua huyo ndiye rais yangu. Kwaje kwenda kwa kanisa kukimbia kwa kanisa hivi every Sunday uko kwa kanisa ni kusema iko hivi kesa yako uko mahali unalipisha kisasi kanisa umepotelana na kanisa Chinga kicho oboigo nigo baine kibuna nigo omuraibense Dr. William Ruto aberega kubangaina asa matukamange anemono ase ogosira mamamboga bodaboda na boigo abasaye okwana nonya nabo nigo bamuire okoboko Raila Odinga ase okorobekana sibali no kwegenda nachikokora amoncherelia na boigo korwanira abakenya elinde kwenyorera oboene Jeno mukaji Kisii na beira iga Kisii yange miaka 23 na akorira ama ngana yo bachori yange miaka 15 lakini sebono Ruto era bagotebe president yedimu manyithika ne president yara na mochore lakini egendo kero kinda tembate yaba na inchi bonse igaba manyanga Ruto no mokoro Ruto kerare gwita kerase gare bateba nge serikali ya uchukunda ne ya boda na mama mboga kari gukwana kende gwetani igire kia itete round akungaine yaba de bijana nganinwe agoteba bangina ninwe bono ga kitari mube egento kerie korukunga no imukie Bible igoro oirimo kiange Bible igoro tebe ngarai Ruto ingachorire oyo boda ingachorire oyo mama mboga
obujinga bonde bwo kunya kuinira libono iga umuntu yatakire kwa kwimete ndiye kunyarekana. He is not the president who can again. He has been cheating. So nchabono iga yari kunyarekana ngani mubwate murucio bonare kumurucio lakini bone sari ntanyari tikaraira tutemere kairo bere gaguturwanirira kaira tari nganero kwirwanirira kaira gwati kibesi kimoisai lakini sekene Kenya sai ruto no mokora omokora. Asensemo yende nigo abande barua ebirengeri byabo kubwatikana nogo konga kubugima asibaba kwene kibuna nigo chibroka chabiri chigwesona nigati nabo igo gotanga ebinto anene mono ebituma ekikiagereire ebinte binge amagori koba egesara okwana nigo babolia omuraibwense Ruto wesona nigati nabo igo kumurikira chibroka ase ogonjereria uchumi ya Kenya. Maandamano tunaandamania kwa sababu gani? Kitu ya kwanza tunaandamania ni nini? Kufungua saba. Kufungua saba kwani mtu anataka saba. Alafu kitu kingine, gharama ya maisha imepanda. Hii gharama ya maisha imepanda kwa sababu kuna mabrokers wengi wenye wameingilia biashara ya mafuta, wameingilia biashara ya unga, miras. Watu wameingilia vitu mingi mpaka mahindi, mpaka maziwa, ni brokers. Mimi Kenya ningeomba tu rais angedili na wao au watu wenye wanaenda maandamano tena hao ndo brokers wengi sana. Hao ndo wamecontrol hii uchumi ya hii nchi. Hao ndo wenye mafuta, hao ndo wenye gas, hao ndo wenye unga, hao ndo wamenunua mahindi kwa wingi, ndo wamefanya hakuna mahindi Kenya. Imeye kaunti ya Nyamira bali bagusia obomobwa Azimio la Umoja nigo besokia anena mono ase obugatagatibu mochi Onyamira nabo igo korobekana sane na mono bakubolia serikali ya Kenya kwanza enyareko bagekuyelia ligori ryobosim okwana omuraibu abasae asobomobwa Azimio la Umoja Dennis Marube nabo igo omo MC okiabonyarugwetera ekyamagia ODM Vincent Venecha nigo abagakobo serikali ya Kenya kwanza ebege koigora chisava ase obeneki oboene asobochori bwetete oigoni go baeneki buna nigaba Kenya bange bagendete kurera kubwatikana no gokonga kubugima ase baganire serikali gokora amonchorerio ao ebe ya mafuta mbuyere enagira nyumba mbuyere obosimboro emere mumubwate ayo mushaba bantu bara bagabwara mihiga ekero mugakaraira murara tabe ndi tumera na mubuke mapema mubuke reborere nderi to ujumbe to igwana nini dagereira nense ntuna abantu bobokima rigorira nense amafuta nense school fees nense egere tonyara gosomia abana baito ekera tokorera iga enjara ya tonyari eserikali yerororo ntoyetambweti esababu ntoyakerete kura etwakerete Papa Raila Amolo Odinga chikura gosabana taribo. Ime kaunti ya Kisumu oboncherea na baigo obosombi nigo bwabo gutenini gwa asegeka kubwatikana no kurobekana okukogendete kwene kigwa asensemo ya CBD kulinde abanyanyimbo nigo bali asensemo kiryeso kwene ki obulendi wekerengo kigoromono. Ase kaunti ya Nairobi bali bagosira obomobwa Azimio la Umoja nigo baba gwesokia asensemeri ya CBD elinde kurobekana kulende abanyanyimbo balenga chinsemecho nigo baba kubeka biara abange kubwatikana no kutabwatiri chiko asengencho yo kurobekana. Na unapanda tu lori pole pole.
Bari bagusira ekiama gia UDA asensemo ya Naivasha nigo bakora amandamano y'omurembe ase bamushiri obomo bwa Azimio la Umoja ase okorobekana okwana nigo baine kibuna nigo bali maiso ase bataganie obonchire bwabo bosaliwa ase baganirie serikali koenekia obulendi bwekerengo kigoro mono. Sisi Naivasha, we have tasted chaos and we don't want anything to happen again. We cannot accept. So what we have said, tunataka amani. Peace. Lakini pia hatutaki mali ya wananchi haribiwe. That one we will not accept. Even if it means going to Nairobi, if that is where action will be, to destroy people's property. Hiyo tumekataa na tumekataa kabisa. Na tunataka kushukuru sana supporters wetu wa chama chetu cha UDA ambao hata kama wamekuwa provoked sana na hawa watu wenye tulishinda kura. Wamekuwa restrained na wameweka amani. Lakini kuna kitu moja. Na nimependa sana vijana vile wamesema. Wanataka amani na maneno ya kura ilikuisha. Sisi tumepata habari kuna watu wanapita hapa wakitoka hapa wakienda Nairobi. Na kitu moja sisi tunataka kuambia hawa. Mkiona tunanyamaza, hatunyamazi kwa sababu sisi ni wajinga. Mkiona tunanyamaza, hatunyamazi kwa sababu sisi we are cowards. Sisi we are not cowards. Hiyo Nairobi yenye wanaenda kuvuruga biashara yetu. Biashara ambayo iko hapo ni biashara yetu ya watu hapa ya hapa Mlimani. Ni biashara ya watu hapa Rift Valley. Ni biashara ya watu ya Kenya. Na kama serikali imesema italinda biashara zetu, hata sisi wenyewe tutalinda biashara zetu. Egati ya baraikurwa sobo mobwa Azimio la Umoja ambaba bagwikirana asensemo ya KCC ngati yabono mubunge Babu Owino na boigo omuseneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna kulendenigo abanyanyimbo bakubika byara gati ya barai anene mono omuseneta Okilifi Stewart Mazayo na boigo omubunge Ugunja Opio Wendanyi. Mwenche mulieria gwikira buno na ikeire omwelio bwa mangana maya asebire biga kurende chikoraga Chinsa 10 ayona mange no nyara senchira iyo bwenye kenda gutubwatia asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na wega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.or.ke Maigechi kamera soko ene kibuna ebichana boigo eliogiria gukira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail tobe tukubatanere Joshua Auta asinsemo chiberokelio nenchelia nda Fridah Kerubo ngokuganilia obuligerelia obuya.